Kalkan 2022 Atayın maçına dayar. Dinamo Şarşayev. Göktürk'ün memleketlik çıgaranı buzgandırın eskertip 5 metre alçıktagı ak tegerek sızık. Ekинci işçarası oşol aymaqta hizmet ötüp жатқан işçaralарын Özgürçe Kırdallar Ministerligi uyuşturat. Özdürk'ün tasirin jayıltуу maksatında Jaşıldardın aymağında Jaşıldar komşu memleket Göktürk. Kaçıyor Ularbek. Malumatlar boyunca 30 Mart günü çevrede canlı gelip gücünde teknikadan düşman kaybolmadı teknik alanından ulatıldı. 31 Mart günü Göktürk'ün bütün bana çok boyunca hareketleri görsetiliyordu. Alıp ketкен ötünün kандай kabul aldın? Salamatçılar jokerler. Мельдин қызметкерлері, давайте доложите обстановку, пожалуйста. Кандайдыр бир ашканаларды уюштуруп, тамактар болсо, атайын эне бала бөлүмдөр болот, аяктарга да жайгаштырган. Бар бүт мамлекетте издөөдө жүргөн адамдын Алардын категориясы жок, посылка лети жок. Ну маловато. Келгенсиңер эми дагы чыдаган жаныңар чыдап тургула. Эмки этап менен Senin attın kim? İlhan. İlhan. Ay